Nimbola pinakana veakani na mbongini singa lotu levo mai viti klani sabola kchungona viwa na mbongi kerono vitano tiko bateke Susana Likanavea alang mandra ser mayono me wara kikenda meta sema mai Nimbula Nimbula Bula bani Nak nasema mai Bula sekiwai Bula kerobilo na bula may magbul Bula kerua Bula daku Bula oni
Arroz. Baca que não foi. Não me Nimbula, nimbula Susana. Kailangan tutuwa na siya mayon, no? Masari ni Eu really siya Oi, nimbula na nimbula ka. eu sempre de community go. Nimbula sa TV kaya, nimbula na Australia. Malye. Nimbula. Sasya masarti kami ngoda nonda marama mula gitu kai. Susana likana nea nimbula na bewekani oni siya macam mana biasa viti, biasa bura-bura. Kani marau ni rani siya macam mana kuah. Susana yang likana nea marama ni ona ilaw nakikira ikuan managay bakmatalti kuan mata bikenda. Ena buku cunga ni non ramai vita lono tiku nanu ke bata-bata o iran na nonda marama o iran na nonda marama era bakai te bitiko na dona songo totoka e bakai dori na mbongi e na GPH e su vai gona asolibi na marama Susana e dona totobi woman forestry value Yeah, mal. adding entrepreneur of the year 2026 congratulations nunggu maramayano bakang bulan matamay Veira na biyo kanira bakarong tikumay. Yeah, malo. Yeah, na katarisi. Yeah, numbula binanga kimono maramas, kim turang kimono war macungamay na ambang ni ko na kapag ni binanga bay tarisi. Ni dango na mikiro may bitang lo kina ina sota se na kakima bakapchungamay na lo manisi tol na singa sa uchi tingo singa mo iti kakima may visto ko ito na matren ko. Yung nga Susana Alcanadia, yung maraming yun nilaw. Yung bawat skididia, ang satu nga medidia. Kawasan ka tunto pantite sa diyan. Gusto nga medidia ko sa medyo ko bulong ko isu, wala so nga itabi may garabchiko. Nimber nga ile sa talaki didia. Isa, totoka. Vida matanemba ki maramayano na nomu taka tu na tambanongo may vivia. O sa lesi didia na chinkadi o wala sa nga vulkan dua. Antina. Iya, sa nga niya lewa, wala sa nga vulkan lima, sa nga lewa once tumakin. Ka media una Ronaldo Cincatul. Ronaldo Cincantu nga usanga ile sikini kitabiun. Nolo di baka nakani Virgin Coconut may mua. Ka usanga yung may samay tomantok nga samay to kalau ngay rugun-rugunin yung may sela may didia. Totoka. Kemendo sarap itu kaya na nomu itamba. Na nomu do taya be bole na barra be nuku ulo be selam. Satu kun cuka bikem ni nandona ngona laka-laka ko ona ready doctor team may vivia. Totoka wakawati na nomu ni pengarabi. Ito tan lugutar. Ya sando nomu tatalo tu nga mo na ngole na tabata ni tete na nomu siya gay tumbo ta kemay. May nangaman sangay baka may kini minta lagi buli. Sara diri tungang gas ni buli sama kanta katu nga minta gas ni buli nangaman santangay tiku kelas dokin. Yang sa nanalok may kinikibuli ki olay buli sawani. Sanga laki sawani sanga laki nanu mo ko yaw sing beta ka bola bola. O beta ka kan tona ka meron ni ruru ay. Lakoy tumba. Kaya na tikutil nga bola bola. May balat na biyangan datung sustume na kor. Da pinakatamenta may takatakato isa na takatakamenta ay mapalat nga. Kau sama ni ulak seramai ko nakani ando birna to bili bata may sawani ramay huli may cornivia karalisa ni cornivia tong bisi ko talyan tantong gali bitalno lagi bi talno tok
sama ni nanusar ni nakak nga mo salak ng taban titi belatan ni takak takinanggel. Da takak kay tumbon ta total nga pala menta bola tel tok nga i pala ili nga nang ano menta lakoy tumba menta laki takak kay ni kabing karavir na len banua. Kawialis talaga kinakor meron lagi takak nga may nesar da terang betu ne oi mo na pulinga watch mo lis talaga kibing karavir nga kin inunugesan yaman niya may makakin. Sa totoo kasar nga. Wakadapa marami ano ni ko release o sa rede ni sa bisaw na nga una sa relevo na ngone lewer sa ngole na tamata kata ni titi. Kito nang kito sa bulme kinumi kuribia kito asal kito lewa nga nang niya kina ko kidra ng tangan ya indo le ya ruru chunga nando na yambat geo nito yambat kito sa lewa kina kito lokto to misawan kito leki yan at sinikal dio bit sa mga ka walo kito lang kini sawan por so lukan do ang bakito may kurnibi ang bakito sangkay kito bilesak kau manilis taliki na ki vivia iyo ngona ni practical kito le ni kimi kurnibi se bulitara pakaliw misanto vila kuyaki eu matay nungwa practical na matay niya ba kaya ulay ki practical sa rin kawang itiliw ucho sanggela koy verata natampanan ni Banbul Macau dangka si may ni kawang ulay tukin ng daw titi sanggay ila ko ni ikaw i verata ng Banbul Macau karon niya ba sanggay tuy Cornivia sanggay do tu na nung project no nakapit sa Cornivia bantoa si laki mam reader na Bulmacau yung ko sa lilip sa naman nila yung kay sabakay lili na nondra laki practical baka kento ta kautili bibul tera baka kime mi doyo ando seram dangani mateni amba kime mi pa plot i Cornivia tol na plot mi kime mi kita kime tia kime record kina tika me kime ngai rotate chiko me ko tea grava tamsuka ko le volta kini na market kina sorry yo kung gay taka kini kina lewni lavo nung sa tea kini lavo rota mekin yan nakakim sa tuta kaway liw yan ngunang ko sa senga kime mi were ibito yo kay Cornivia ngori Romandalo long tapioke kime na were to kina pasto kambas kime were no ang tapioke so me kento pas ngambas rabuncik Uni. iyo isa liutan Gaisa matunga may kinaya bitan nila ko may ngono lako isawan bitan isawan talaga okla ni community na bul misawan may isawan ni tukinan Banimbul Macau tukinan na toa poultry di kunto lako chuki morning duty morning kakak chukin ko tarata lang may isawan where bi matakalay siya matunga may kina Cornivia sa kay ka lista tali sa kay lista kinakor. Okla kanto iyo. Ang unang ko makarasando sa visa o nagtuto ni William may Cornivia. May ato kumengo sa ngaron sa may diamukina. Sa to tunga na taka tete. Kito mo damay law, sin kim to tete maramay. Tila. Iyo. Yan ito sa may lako, ito sa nantulibi bukit to kibira weta turang na karabat to ay titi.
Tena Ni sa. wabe ni ule chuna taban ni tete san tete niu may teman tertuki na ando di niu tu senda ka tumena ngono sa tumena koro eh. Andina. Okay, iyo. Gay ngone ay sa sing ni mataw ki elementary na ngone ale o mela kita kan taban tete. Kuketo sa lakoyan sa selkapa mateva sal kita kabutuhan ni nonton turang. Turang. Iyo, selain leki na manele o sala kun na nonra area na turang ya na pagpakin tangin gele. Ya, ore tayo na ngono lek chuki na idi ya ipakai do lek vivo kong kitsa na turang. Andina. Ngono lek kita kata betul sa lapas rakir na kiti. Lek tu kira vivo kong kitsa andon tango na vinakai sutu kinandel ni bono. Lek vivo kong kitsa right? Dia na todo. Iya, nanomu sanggai cengkurme di dia. Kimem tu sarabati ko nanomu sa laki biba kongkiti ada buku di kena taka kina niu. Ranio sema dana kena tika buta kena tatanda ya. Uy, tasangay pa kaya longa may yun, no? Sa nagtatakang kila to, levelin yun, dabi begitu berat tum. Dahil ko may new, kina kecil santala ko sarala ko mayroon na nunda nonton na isun sa tungayan kita sangay to mana tu ta sangay dolo ko tunga baka vitadini longan yun dala dini yun da ko tumain da bolta kinay na kuop meroto kina nanda sen ya ngole ya ken saba ko bultu me kina ngoni ngone Dia na sal. men sakla tu me kina dini kadang kadang ni ngay ngono may listal kina na nagulistal kidi dia belta may law buru tunga ni law na dini ngay ngono la ko ni kina didi ya saba ka ne la ko sobo na sonini sa senga so chini binaka na coconut industry sa lutu sa mga sonini sa bakara senga telangani biang garaba ina kuni sa bakara na bi garabi ni betelu santong garaba tunani o carpenters do binak non bi garabi non relaki kawyani na ni le kaumai ultaki ya dani veil na non receipt na ses na tanay kina bono to ke binde kina na ilabo na sanyo na niyo ne musikina kina ilabo ndo kawin lisinvir kabaka skali suyani na ratanga ni niyo kuna tanga ni niyo manolo kani kini didi na siki de orso tu sabaka sa lut so na bingara bet sa may visa urando sa senga ni o kapente sa ko punjes sa visa non rito ni bingara sa sini binak kwa hiyo kongeva kabuna kine me gai sanga chiku me daka windona ka me baka mbulu taktal mai na kina ngarabi na taniu iyo uchangela kuma indona kambani on CDF Commodity Development Framework indona kai China kwa mai ko tanda katali baka lelai na soliniu sa mai ruanan daw ultakiniu binakata kinona garabi mol sarkina na tanyo menapor yesa lak chiko sa alisutali ko ortona ko CDF Commodity Development Framework kitong kay mani doon ang boss niya sana kay suba lak may kino baka banua may boss ang kay ronga da kina no laki baka rita kichiko ni chiko doon na ingagi na evana na tanitek bay yen chut metole suba rangay ngoli kinor na leni boss niya sana ko law turang merla kirida na ingagi may metole suba yen chut lisuma yo baka banua ko ni tota sangay may tuna biya mo la ko man de mo le kirida o teo sangay la ko te kino nung boso ni tamaran titi
Kwe ngara chiga ni lau. Ngai kira mi kero lako wat. Ni rovi kile ki enchut. Sangela kule kiri na ingangi. Ole kiri na ingangi au sa kelas rangko na ingangi ngo na rani vehu ke veke mami mai lau. Mani wala tasarenda kena kira-kira beri tunga itu tambana na kani into na kena project proposal. Me volin dona ingangi vaya me lekin tambe na station ngan taban titi. Meron ngang me ko may na yung nga may dia gangia me project ni taban titi. Ya man guys ni bukan donoi. Man sini bukan donoi. Kiro sangge manila ko nito ta me leki loan may nambang. Sa loan may sangge leki huli may o yan chut na ingang kiro sangge may tiga mong gangia. Tiga mong gangia niyo. Kiro sangge ni kiro do huli tagi chiko may na ngone nan dona tani se tulchunan raw ng dola. Tulungan do dona tani. Ini dong kay Malaysia ni na soni niyo. Sana niya do ngayon ni Ronan Rawe sana musu-musu na sindonan rawada. Sana musu-musu kede na punta bondo na isaw kede ni kena usa miya ko sa ray low toka. Semen galingay ke. Kendo tarato indo na mga bala umengay merangay toror may nakora son niyo. Ocha kiro sa may ningay do volleyball to nga may didiya. Kirong ganggiya. Baka to sarto nga. May na ron may nambangi. Ngono kiro sanggang kina na niyo. Iya na ron ang dolo ka wito. Laki sa tika kong ganggi kina niyo. Kiro sanggang rida kina na wayo raw ni kinang ganggi ndo na tanyo. Ngono ni na voltek man may isu tulan ron dola. Na grade 1. Tulan ron dola sana gay musmus sana gay atok beka ni roan raw terus nga bulong beka. Dagay rong ito rin doon raw baka sabi mo kung ito rin sa musmus kaya na expenses sina na kinapa ko maye. Yan ang kiro sangay ganggi kina. Ero ni kiro na raw at eruanan ram. Ero te nandun na tanye. Ronan ramu ya rote me panan ronalita. Panan baka tatanalita. Kiro sangay daw matay ni ro volleyball ta kiro daw lok nga may kiro taon na taway. Kiro sangay daw ko tuwabuki na sambolo. Mikro daw la ko we punja la ko we Pio Fiji la ko we Motibay. Kiro bikoy kini kina sambolo. Ro orang daw tunta nga may wanan do nan dolo baka tata. Kiro sini binakat. Sa ka risau ba. Gayo ito o baka ba no gayo tanem do tawal imbito to ko be mogusto product. Bito nga ni kina kiro lista li dia. Elakan ya lito no manjia. Kiro sa to ko may dia sa gayeng girian yo o maninji o gita. Nilekrito ko nagtawa yung waito ko laki ni sasababi na. Gitarong sang girian kiro bitalano. Sang gitarong mamay ni tuno ko ni pinakat may bulia. Iya sama itu no koke sana ronan dolan don lita. Kira sama ni baka yun isa nyo ko don tues tulen don price boto kay like ronan dol. Sa ati usra kini mikiro sa ako tumakin. So ron pa ko may rus nga bulan ramu ko na ronan raw na lita. Yan donan ramu ya ronan raw na lita, vanan raw ng dol. Yeah. Sabi ko binibinaki na niruto sa may dola ko sa may friend mo nakasara ko kay gito ko naman injiya. Ibin na marot tingin chiko nga ni sar binakan na wayway good quality. Indo na singola ko yan tambe to ng dilang pepe lindo na tawaya doon raw on sa mga lima na milk. Tolong doon na tawaya wayway. Sa pang kan sama ko see look at this is your oil. You know your oil is so good.
we only added our essence. Yeah, donan raw also kalim na meals. Ocho tarang sari will taka niba. Tuno ko will taka we selling it at $6.50 back na. Asa ka rin to ni kiro will taka be ko $2 a liter. Ko ya indongan raw also kalim na meals at $6. Aga ko jo sar mikro zuru mana no factory. Rizung go na so kiro zaka mai na wai wendo ka mai. Kasa tal no sra mi ko pango ko donan ramu ronando na lita ke to ron rote kini ronon dol tekni so ni sili 2,000 pieces of soap. Balatangon ni pango reda katin ke bintungo gor me export tagi Japan. Which sange tuno ko reda na pak ko nga sila mebendo na kadre na katin do tungo gor na reject. Gor e ko men na wai ko duka. Ni na wai duka duka talanga ne rere ni so. Ni so na kami na wai na hulu na kami so. Pango ko your oil is so good. Look at the soap, it's so nice and white. Guys, sila mebio ko na katin reject brand because the oil is so dirty. So this is gaka ko na kanga kero kitong ginto da kabin kito naging bita bagala na fragrance. Ni kuir ra bolya may na fragrance Mersanga may bita nga kini may bolya na to kina na so. Iyo. Ucaw kiri ko sa rani ko kabli teman teman kito na ko na takso. Sang. Pangango ko bita ndo tental da takso chiko. Tur na singran suli na nundra tamu ni. Kila, iya dia nasa. Yo sental yo ngakro. Sa ni butal na katarong sa kay to kay nguri. Ang gilong ngamay sa akin tulak tunang kwa kito ndo ko vitapu sa with product. Nabi matanggal product cosmetic Sa alim nga na namara ni good quality sa ko huli na may satar nga may view magret may view na ang karto na kami na factory. Sanggelo ko sarayo we tapos mo laki reza man tanong to product wa sa display to kin. Sanggelo iba karida. Ikon ko ro na undo na chiniso mananduan ramo ruanan raw na lita. Sangiri da betani ruanan raw na lita ko iran ng business ko iran daw kaya ruanan raw na kilo ko iran kanga na kilo. Kenta na kaya chikin na lita ko kilo. Yan ito nan ramo ruanan raw na lita ruanan raw na kilo. Kini men bale 2,000 grams na sobo ngona non to tigini so donan raw na gram dona piece. Yeah, 2,000 pieces. Yan nakatunog ko 2,000 pieces. Laksara yaw tapos laksara bagay to packaging or to display. Indo na packet ko na paper ko normal packaging Kata to na chini katen tulan dolo bagala. Ko olo to ko nando na sur na keli ko mengay kesa to. Banan dolo bagala. Ko olo to ko nando na Cikini masih kubui $5 bakala. Hasta baka tingin sa ko na ronondolo na cikini so don ramo. Pakam nga kipakam de me vana dol to na kin resa. Si tulum danganan dol ko sa uli lai chibirto. 2,000 pieces kini bale on dol. Ito rawata may nandun ramya. Ya, iruanan ramo indonatani, bet indonatani. Nga giramay kina ipanan na lita. Ipanan ram. Kani balang bali sa ako na undol donan ram. Sikorondol sa unin ruanan ram. Yeah. So nagay yang na value add ko na saranga sanga kini bali. Niken to ulit nga may na ulta ka nga may na new may punja laggangiya. Ngono mo to tila to sa value add chip. Sa cosmetic product chima. Tunggangia. Kena urut to kaya nonra. Gabul ngono sa tulu kinan raw new asa ni new. Yan ngono nga kira winta me kinana ni ringangi
sa teka utu mesra kita sa new lagi lako sa lagi 500 round na tani sa lagi 100 round bitun ra ya sarik nang donon dol nang on lako chikina na ni round gaginiu yan business ba ya bete ya non rasa sangat cukup minta kakoni bete mervis mon teknik na longan ini mera pakat nonton dengan vera yang kay may tako sa na ni roinjin kay singiro ni perpetek tal ni roingang ini singiro perpetek tal iya usare daram tanga maiki na nandun to ini saw ni new ganga new zivi kina new me ko gangia na moy wai mere di kina le ni la wera ni raw ndera may buliso ra zaka non ra kona way na for massage kona way ko ya kuno ko nyono na ndor tu no ko des for massage ya dunga ni kini boy dunga na ya vele dukina betani ngai ran tan rega chi ko na vaka cosmetic product kuran dong ngai wono tak ko ira coconut based betango na way si the healthiest oil na way nakandon na way new dorang kay buno takatuna non revol this is coconut based gaykan da sini klatu na dawan na mana sinayanga ni kinda token tu da bul tungan bakarora na non tayo bul Mone sa vakina no yoro tu sartu borara sarangan ngon sa may vakina ni rawi na ngangi Petani sambil yang ketelaki non tu na way tu saat bukit tartok ngayan tu kun sa ka men pat may repair sa ta repair raw ya man ko ko na kina na nero gai lako kina faka virgin coconut oil betani sa singa ni sa na misin Itong gai sa tawate kay Mrs. Loran Ron sa chiko kinoko amena sidan na sa chiko kinanaka na ortong garapa tambang ito chiko na niyo Coconut Industry Development Authority ortong garapa tambang ito chiko na niyo karon tong gai lako makawasa mato kinoko kiraw may karo si ko chiko na pola sanggay ko kang gai may baka puli di kiraw na taka virgin coconut oil Yo sama ko pinabina kani may sana misin meron ni kero kilaki na taka virgin coconut oil Iyo, kero may mbongi ruwe ko ya, pi Mrs. Ronron, nataka virgin coconut oil, kero ulit sutal ki dia. Ko ulit pa ko level ko tuwa kasanga ino na karinyo. Baka to tag na sarang ko ya. O ya ngono sa wajkina na non pakaba ipita chini na tawai. Anga itugi kista kina sanga baka to may via ulong may kisu may bultakin. Ko tanga mai eu kitulis total bati kay Mrs. Ronron ni nililekre ko tabi ko amele ki greta ngu wai ya gai baka gai yung mantanga wato wala bi makumbungu ka sa form 7 chikungo may to takabi ko ya gai ni baka sini binaka may ba pare tas tunga ni sa ni petil baka mi tasanggal baka to tangchip Cek tu mebitar no tiaw lesta kero leki bakan kero sanggal sangan kero bako mina katakina. Kero kero perfect takina. Kero daka toka na cek sanggai itu serame ni kero sanggai klan sanggai via kelas 2. Sanggai dari telang akina. Sanggai bunuh takina telang ak sasang telang kini ni tiang usah bunuh takina seranga. Na wajib ko kena cuy. Ni na binataka kimi na marami kinatakaw. Roro. Sangay wabulita wabuki. Nako wabuk sarangay vesa viti ulok talak na bitan na Pacific. May ubunod ta kinachiw. Ang kiri galingaw na salti ka ubunod kinasali sarang bitar tarmay bibuli. Karto sabi na ka sa ngabito kan talak na tabantiti. May ulak wabo kinapakabulitin na virgin coconut oil. Belat na kenayang. Ni tunga weekend na bunyo.
Gay way yanga, Mm. way ni mate, yang abi ngonin ramen sa gay sudu, ron pagang tak, kibikan seranggas. Ron inda kandaran kaniya karena pagat nakakan, keraman da kero sa sinimena kat mel vikir no bajiko na tuel. Mm. Ron pagang tak na bakasanga, untuk bunuh tingin juga biru ni memang tingin apa babi. Kepakai senga na bata, betul sa keratungan na bata. Pwede ko kung ito, nagpwesang ganang bando sa nga, betul na babi, babi, kek. Kau sa, anggo sa kau sabi na katiminda sa kira juga teman itu, menurut sabi itu kan pakai lebih kena tos cuma na pwede ko kung ito. Katanggo sa badi tos sa sarong atong sa tos sa kira sa ninyo, kinaro na undol baka. Ang sa dai ka juga, pagkakakan tanyo taman sa kakakaliw. Kakakaliw, endo nga product no pura pala tikin. Kung lakuan tanyo kasi diyan singan pakatamay. Ya buat si coconut oil, ibig sa product orang ni wala tikin eh. Buat si coconut do na process, buat si coconut oil sin. Buat si coconut oil kaya number 1 sin. Ron sa kinana baksanga ka pang kusanta ko buti me zagina takso. Awang untuk tanggal cuma ni telang akro city ka bu zaka kro ti kung gangin yukin. Gi satu sa kina so ni new. Satu betul telang na so ni show. Ni so ni sa ba ilio ndo duchi kuna umaso ndo na kilo. Daw ko yan ni kito ando ka stotel chungan to kan stolay lai. Na ko nakati ng chukalo meros nga bul kalima na uso. Daw ko ni bambana 25 by 1 kg. 25 bars by 1 kg eh. Remember kung kita rin tayo uso, nabitin na ba 2 kilo. Yang mana sa kalibag chugin sa to sa tekisto ni so. Yaw lo ko nagsarayo na full shop o lagi biya bulin da nagso. So unsap. Sala kan sarang ka satu betul ko rasul sasap. Sa pakai lasa kali juga kini rai. Sa sing ni balabu bakan dona blawin dona kg. Yan anak nama porkana itu to bata chunga. Kini balabu nga sala galakso. Kalau kini nga utara sarau muso mo bita sarno ya bakarau. Ang bita yani au sarit saraka ni sa sing ni 2 kilo. Sa tion raw na gram. Sa musulay binto na raw na gram. Salut iya sa muso ye tumbuh ka kinisaw. Ang business mo ano pakati mo may kailangan dukat ka business alaw kita. Ya ko akan kan bakit say you have to be honest with you, okay? Sali ba business sala ko to isa kasi nga chiko ni honest chiko. Which gamela ko tela ni ko na ya ko na hotel ko yan ya sa musulay. Ila ko tela ni ko na ila ko no chiruk telo ang kay muri. Gamela ko tela ni ko na katen na sobo sa kinabalaw tanga ko ng balaw ng 2 kilo. Iya. Iya sala lisung sapa kami. Kung nagitara sarakaw, bitira ko kayo na raw. Kung nalilay ko, singkra mo kung dali ko talang doon mo so, may 2 kilo. Sana 750 gram, ko 800 gram. Business eh. Isala ko na kaya kinaisaw. Luto sobrang sangga ito, usaka chiko kiviri todo. Luto pa bimbi. Kung nagkarita nga sangga ito tito kina shape, kaya nimi ako fancy ito kina shape of suits. Iya, luto sombo, tosta kinaisaw. May nakoro, irua ka, ikipag weekend eh, irua ka kanta mga tinamagay na racing, away, so. Yeah. Nikito sa lokab kichi ko ndo lokab to sando yo ultimo so ndo ka chuka pinakanta kami ndo bulangan ndo so kanta mga tikin nga away
me waiwai ni kenda ni kaka ni waiwai bulang-bulang kina kanta bangat kina ngano de ni teran ka bangan daw we so ni saba na so ni sisil saba ko buli kina marama isabo nga mengay takataki mira vivo ka minta vivo ka ngi chiki rama me kina ni ochini to vitala no mai ni to suatu singatol salili sama sara mai lina kata chiki sara vela ki buli so saranga okay ilu ka sim derrota mena buli so bum ke kan may nabudis ko na tuil. Ya, nabudis ko na tuil me ko nga ni de me vala tunga detaya na wai ni mate nambang dua. Na mate sa nga era ni walia ko ni nuba era ni nuba ngon pipe baletangon na do kachi ko na me da google ta kaman da internet na budis ko na tuil. Nabuni kena tukun chikun ni tukun chikwan ko that is the healthiest vegetable oil. Yeah, kina highest priced vegetable oil, healthiest oil, the highest priced vegetable oil, but ni ron laukan. Gay, ito binakakina na matanda, do daka matanda. Nuliw naman uliw, alo, sabirin wag matilo, ilo, se, da, ibinakakina ng daray, kanta munuwa, itong bitaning garnil to, hindi binakakina ng dayzing. Kawali-wali binakabirangwan, ibikentang kasi, na mabuwa, sabakan cincin tag ni tubuh kinan rani ule bira ulu undrika ulu towe bulan kinan rani ulu ken teman tanganggas ni sana kasemai sando mama ran rani ulu nta indo bina kata minta banget kina bajin kok na choel minta tau gaila ko minta gai daula kisai dana ni inda sawa pa ko tamay na new vivi sampai di pakong digital cikin betani satu betani cikin seni new vivi sawa pa kaya akan bulong-bulong tagtitsumig na vivi niyo. Menang giva kasam takin na nga ninda bul takin na may niyo ngang ani vivi baka mabirto kurto may ganggia nga tumbulit talaso tugay bulting little weekend. Kana induan ng silin sa siya nga kuna pangating chiko way bulang-bulang kuna kana way chiko kuna tautik chiko may na niyo nga ko way nga patakawa kakubangating chiko nga so nga kuna bulia. So winaksar nga nakriuta ka so singit ko ka so chukin ang kita dasi sa angir tuin China sa kira-kira ni biao si era new supply teknik ko may na 2000 meron na doon chicken soap coconut soap na bibula aw sande na sa ko betin kila ni sempre mtani na to na rondo la ka soap mo yo se gete mo nga ko sa uno takina kuno ko ni ko ra binakata na coconut soap. Ya, me kuta linda selwa kinbyukin, rat binakata ko na boy ni na kinayboy, karga kila ko ni coconut soup. Kana coconut soup kana soup binakan duan-duan. Ya. Anjir. Beda ya, to amani biba kung kitile weekend lele usana. Iyo. Sembat kumingo, bikim ni na barong ti kumay. Da kalonga ti chiko Susana Ali Canavea, suli bakasa weekend na value adding Iyo. value adding dari ni bulikin na mena non tabako ti mena new. Saro sarangan ni tabaka nga tak sarangan mena takam sarangan na de bul be bakata kaya na so. Iyo. Bakata ba nandilo? Nandilo oil. Iyo. Kero sa kan jiro sa talchungango terbunintilo. Taris bunintilo. Sarada nga nanjilo ko tu weekend ay rambulo tu para bingore bikime mayaniano yanen toto nga itu kinanjilo kinambara vito to kinanrongangori penualevo tu kinabunintilo indo votu kanta siniklato na kinayang iyo kiro sa tigo buta kanjilo may na runon dolce kava o katoto tagimakin
O tuanga nang takatakan ng daw tigahuna o yung gandong multungan sa gandong bitumibyo yung muna sa andong sa kabino komisabi biya na kalasin duto kasang gandong bitumibyo mong gandong karawat iya itik bunga minero da kancilo may piturto may mango kurto no to bisnis sa tunga gura da kancilo ni non da ito kito ni kreatif kito Mel Gibson kay tawla kita kata kacil ni sona tarobo kurang bintu na tarobo ngai no na tarobo ngai ganto na tarobo ihon ni kasi ya kuko ga metal no bitua ko ga italo tengah na kina ni may mango ni volte kitu kinanjilo então gangi chiu kung gain dova ka hotel chiu kimirika ninguém ka ko may mango endo na pokete ko na pokete ngan bisket bisina ibit sa ulan dola tunda wule chiu kay korto ngona ya 2014 korto sa volte kina chiu ko kina kimirika et kuna ko e $100 US dollar ya kretika bukina ya ochi gayo ni tota me nona tao ko ya laki lakona ivalu i Solomoni na ngona ni valu World War II galiki mabo mai kina sarungo ko nani dona ngani nungu father-in-law sembulu chungango oputaina sembulu chungango ko sambe kiti sembulu father-in-law ona sarungo kino ko ni kiro sa kanjiro chiko gametano chiko biao geka ko ni ko tukani mo ni kala ko na ivalu ki Solomoni galiki mabo kina ngevuka takini Caledonia ko ngevolo mai bena o mai vaka o yani ndona na wewe ni dilo o sange kila kino ko ni kure ndo saka wewe ni dilo tu na ngase liwe geka ko ngai kono ngame bala titulo atavanjilo ge vaka o telkisi me vaka o sarkini ge ko ki ni Caledonia meleki waliki na no na maboa ngon na sa talo kino ko sange vaka sama takini bemba lendona kabina wewe yang nandilo me bol seremai ko me mai kau yani meleki ko baka me mabo iloma era sling be kamay nandun ako no meron lang sa kanto gay luto kira gay bikay ko yan ka andre kachiko kay mabo kina na jimbina gay mi ko mo ni nanchila meleki wali chiko kina Kaya kasangkay baka kuno mikro sangkay saka saraman dikro klang kini bembal gondo na way yang tiko bichung mina ronon dol chiko pa rasa ka barang ngai tol na lita Kona tol na lita ya kung ganyan do baka tatal takin at chiko nito na sigo baka tatal takin saraka may bitawa takin na panchiko kuna toil Peti kira untuk ucinga kira wi talatanga kira wi sila son tabala lai merle waktu walia na ronon tol ya na lo maniti 2014 15 16 lo man tol na baki kira baka ngatakin chikin baka tok takin chikin ronon tol chini kapit Sangga italo da kinandua na tabaya lima na meals na vojin cook na 12 o ba tatal din to nga bitsrekin da bakaturo srekin na nandilo chini ko lima na meals so bakaturo belo senga 30 meals chure rangani sare revina ka umani tambak sarang betul na Facebook o kinala lubit na Facebook sa terus ren yung na kinektalan wa sa dasar na maramani dia may nyukin Yakat serme ko mi beli. Tarong me bia usa kata sere la kena isau. So ni bojinuel mengai to kay tangay ndala na so ni njilo ko ba turwa kia. Saka so ko mi $5 sini ko $5 na bojinuel. Obul tak sinarus nga bul nantol na tabaya. Tibo ser nga me kaya sangay tiko bul tak kinan jilo. Ikero tiko bul tak kina ko nga me wakibatay. Do na tabaya 5 mil, lakot chipaya.
Kwa ngaya mga itakatakating to kumeki na nasa ninjilo ko volta kachungo. Misanga into na tulad sa ngabul na meals o sambit sa China sa dola at tikibubuli. May atang mengo sa volta kachungo ko nandoon na round na meals may basta ngabul na dola. Kwa na tulad sa ngabul na Kongo. Kongo vida. Ilima sa ngabul na meals. Pero sa ngabul na dola. Gona organic, gona kani stick ni pas ni organic but ni koketo sa organic kalan chico. Full chicken keto na stick ngo. To viu que me kina na SPC. Kingo nga no gulay ko nga ni selamo. Iros nga bulan dol. Gona sangay me taga sa mo wali search ko nga. Bet sangay relile or sangay kila na kenayang. Yani rin sangay mi eso me gay ro wakibata ko na wensi ko na to ile sangay. Wow. Sangay number 2 sa rehay. Iya, ore da kan ni ngono kirusan daw bitin kiro tiga bubul ta ki ko daw kiro wakibata Mende waki me sa to kana wensi ko na to gay duyan. Ki baka mo na gay songot to kana isang plastic. Ni ko kawa tiga butawan. Ang bita to kan doon taba ilo-ilo. Kila ko na kinisong ko min nandaw taba kasubunga. Min Kucing gendo tabarto kay na shelf. Ang gendo kinal na si morong da me pop chico. Rakan sa pop chico na kinisong taraw sa mot. Kambo ito na kan na kuko. Lingon na may songog, uche sa songot sara na ko ng plastic bango. Tipo ka na songot to kina me uche ro na madaw, stol madaw. Sa nakakada nga may na songot ni tabay. Eu sangue do ulit yung so nata so na kinisto mo po may extend by to mo tinga me ya ki bakai e waki bata kina voji cook na toy ni pio chiko bango senga so mo binaksu tumilo man kina senga bango to na ka ya endo way nak ayo sando mina sa singin binakat mento elvia una voji cook na toy bata kindilo Beira ka boli tiko, tapi mana nak kena yang beira ke karabia wata. Nata mana munam beri telepon sa saratarot kuminggo. Oi, guna pan telepon nga na Vitu toludiwa rua saiva ruandua. Vitu toludiwa rua saiva ruandua. Okay. Hari ni empoy sa kina. Uli, kuya baka DJ kito may kito DJ nga. Oh, my cash eh? Kito may cash. Oh, okay. My cash. Sabi ko na tarati ko yung sambo kalungata, sabi ko na barong chukumay. Au sambo wata talaga sa nanonggu way dilo. Au maraw ta kasaranga. Lele ngona. Au baka nga ta ko ya to sa may bantak tu nung kubita man. Endo beauty ni chuk nga. May nalib ni way to weekend. Na tabay way dilo endo beauty ni chuk nga. Ibinakasaranga na kuli. Natap mo rin was pero parang chukumay. Na kinaya nga bayira na gasi. Kaya talaga nanguan ni maramihan. Na kuya krempe kuya nami zunga sinro na linya vanda kaya mandangan da sando nga si vango sando libu nga lagi buga mo ron kan in serenda na vanda na libu ni bata sa kena way binaksarango oyam man tan niya watu may kuribi ang aktikibi ng bulu makaw ano ni may midolong basu pino magtaklaylay kay tikibi yaw kaya katul nung yang paki sala kita kata ci sala cukup na kata kusang gendo wakila may na kinamusi kay bila ndo naman wala kay explain gitu tutuk na biya ni apa kamera musu na sinister serego ya saba kay isa bulo may sama mo ya ang gato ni virtu ni ngona ngauti ka bubaji sa ka bubaji ko na tuwil kina usang dong no butiko
Kaya veio mo kasaranga kibiyaw, yan do chunga sa nanguna, então hoje sabe que então mosi saranga ni sa tot saranga meloma. Go, aonde olha ngani na vachino ele hoje na mosi. Ko na madanga sawo, makaro sawo então na luvini to vitu akange chugurmelani. Kero lisot sabe que tá sarko na baluna. Ora tunga no kai bakanan ri mitaw batu na balung. Ni ulo ke sawan tantamu ke au sila sereke na poni vachino la chunga nangu bag me olhe kina. Olhe tokaya ke lekisili bono van go ve kongur sabe kai mama. Sabe kai lutume avarina. Pakai me varina sa lutumai. Mai mata binak serangan. Laki singa mata ter boleh kami sabe kai rikes na kandua. Cha me boleh sartelo kan donan tabaya. Gayo tele singa vida ro sabi ko mai batigin total naman niya lewa. Sabi me boleh terang donan ni redo ko ni sa sab binak nambaluna. Mate bude mate ni kuli ko na bakanan rimi gona kena wali binak. Que me rek mata niaba walia dona turang ninja kan kumboso tili sampai ke walu singa wulu ka walu cungo minandi tul na bagsawo ci nungulong akin ko tsarkin dona sambolo sulebe ko kato wala manangor ngala kan ngana singkandua atuno ko ya wali kina banko bastokin durungo bakanyikep ya sabaki walu singa wulu ka limakin. Kaya ako viaw, I really slept well last night. Ot takin seranga meno na wayway, sabi solya ka virtu tadina. Lako saran ninto na tadina baka terus sembalautian, baka turang kay dia. Baka ritin seranga na yawan ni sa bubudit tu baka me patch tu na bubudit. Budi ke na yawan na ito saray vaki. Galik banget ta kana kango. Pero tumulak tanda na sing turungan sabang ako, that's the best oil. Sabang nga ako viaw. Indo na mau cungur may samang bola. Kaya tak cungur ni bola. O cinta lang ay rodo da rubin bola. De ko kwento wata tak cungur viaw na do wata tak cungur ko na tapaya donan ro na meals kaya pas nga bola ng $1. Ko kwento ni wata yani. Ina uchindu sirwa pula otayani narani ronan raw tulnan raw au nanuchi ko dito may visual lakin se volta kina dona singo sa ko total na nonawata nalikisle mai me nalikisle no taruma yo nonani nonani gitu kono kono mai gori me baka ngatang ni chunga ko kina bana abu budero rotu ne bana me ban me laki budu de lolo Kau ko na kambo ngai puchkin. Ko na tabaki de ko buli chmin gorin gore mai mul police tank na van. Dengon na kime mi shokin na maramani di ay isuwa na fani bal pak na bakiro sawat. La ko ni kina maramango. Ngai kriko ni tan lebir na maram. Kita tangan kena ko na go. Kana mana? Engo sawat tu na no tatakanya munjilo bila tini sa kilaw ko na kinang. Ang nakanga oyo sa daw pinagchungan ni way sa level ni kira na bolita kami na retail price kaya bolita chungo ay banan raman doon na lita. Kaya kain to yo tatikinan en tulnan round doon na lita Yes, bolita kinang kalalay. Di ba nga ito nga kalalay. Yung matang sa mga natin nga may nandurong sa sisi ko bitin nandurong kung nagkasangan ba kayo to. Kasarangari. Kana kinikuri nga nito nga weekend yan nga. Bersama boleh waktu may merika may mango. Bertung kay kau tu mereka volta kina. Na nito cuma tanga na symposium ko ra boleh cuma na marama. Hindi yung kay tu na Google ta kamanda kana isaw, kureda. Google tax require ka type ta ni carry price of the ndilo. Ucha sabang mo wow 18 meals chinkawal na meals pasang ko ng $1. 18 meals. Ya ko 18 ya ko
Kuan ba 5,500 mils, 2,500 dolar. Ya. Oyo sa wali ang Virginuel batki koyango. Kona Virginuel do na singor to na Virginuel to achiko keliu. Gonda o makumpukumanta nga ko chikongo kasala ki mode. Mazota papa. Ipula saúde. Tu teu chukune tu embilicana. Ngai na supu. Bolu supu ko essa kata sartunga bolu supu. Sadai dumel kur. Tapi toma ingone dur ta chuma supu ko chiningwan. Eu tam chukin dan nalaleo. Pakam ngone ngai tambe fa bolu supu. At singa sa rika nga po tama ingone sa kebeta ke sa pela kuna singi melaki sawata kinawaye. Okay, Mike. Yo tarasrakon tava Virginuel go sagay ko tsram to tava Virginuel sa prepakataki. Nangai misata yang wana ngai bite buna ko kama. Okay, ko re bagre lenga ko sana o chatang. Okla esenga ni China miniti. Santu langon. Singa mai lang circle to kan. Ya, Virgin coconut oil. Esenga ni maka esenga ni koko mai me zabutal. Sa tukuna nga be no na wali chunga na Virgin oil. Ya. Betawa kala ka betawa ng klan yo apa ka pakina. It's very soothing ningaw ni minde ka makina. Kinto tolonga mo nga tak na Virgin coconut oil. Kimbali weekend ni sa ngay bale. Weekend na Iyo. pa mo kubuni virgin coconut oil at kinandilo oil Iyo. Dan sila talaga yan to nakakakamta ko ngone sa ngay bulawalu. Ngai oye tadum ngai takanrana buni bachine laki. Tarawe no virgin coconut oil mbiten kin. Wot mundu nanra ochina tangi. It's very soothing ngai miracle oil asaro temera tukuna tunya sana miracle oil. Balatangwa na loric acid ko chukina ko konto pa kong kitchikini biratina ni ngone meron daw sudu nga with chinor rangon pepe because of the lauric acid. Ko na vegetable oil don do ko leukin na lauric acid na virgin coconut oil. 57% na lauric acid. Ko ya ko chuna ni ngone me ko ya ko ni resu ko baga na healing ko kaker nga ko chuna ni ngone ni kenda ndo kila chu kenda ndo evika alo ko china ni ngone ndo mane seponi ni swikina na mata no weni supu wani sudu yenda ga ndo kila ndo lako to mane wani sudu chukina ndo na kana kachi betani mix tu ya yeni kusaba kan takina na virgin coconut oil ko ya malum saranga ko na vika ko ndo vika na tungori ko ya ndo mbude na mata virgin coconut oil ko ro na wai ndo sa wai belatani wai kanda na rakaba nga ke isinga talindo na kaya na duiloma ko na bi matangali wai ni mate ko tumengori tatakla tu atawre bitu mekina iyo ni sa tumbu na ndo nyulu ko ulu drikatu itumbukina into na darubonyo mo ya sa chukina may mo ko ya loksara into na tutula ko ni sa chukina mo sa pangapahang ko biya kada na ulungu wayo mga tanu ba chiko no tol sa tumbukina ulungu do na indo erowi tadini nga patikitwa tadini nga non rota chukitela nga may tabiu na no chukin o china may wuli sangai ulun dikatu ni lomandon ko tungai ke bakyo na sa bulkaru na ngona ya gai silekina o china ni alaki bulu sa kaboji control me mali chiko gai to talawe to bisi ko yan ko keto sa kitule kire na ulu na ni sa ako sa ka ko pros tu na boji ko ko tulwan satu tu buat kerja na ronyo ulun toto kasaranga iyo iyo gai
Kung mana, okay na mo naman tangan ko, may kasama ka attention na po siguro na toil. Ni kenda sa kasi may sa maamaran rin yung lunda. Dina. Kung nga na po siguro na toil, ko tali laki peke so gel sa tawar tungor na Kanjir. iyo. Talak nga na wewe niyo nga eh. Wewe niyo nga may Uway bawa na. nga na ulunda. Iya. Papok na lunda. Ang ano man takito sa chikin may mo. Kung ano yung ka ng chikin, salak nga may besta may kaipo. Nahulog sa doon sisili nga may usero ka sa lak nga may prost. Sa mama rin rin lug, sa lak nga may ako ato ko mga tagin, ko mga tagi gel chiko. Tayo. Ako di mga takila. O sila kina na coconut soap. Nikito sa ka soap chiko eh. Kapag tak na soap gori, pangatak na ba chiko ng trail, wala kinahulong. What's nga kita na mataw? What's nga ito mataw sa may katalibyo? Ni sa asing katalingay tawid siya rin yung luna. Iyo. Kita na kartong ko rin na kinaiboy nga, matagal chemical ko sa dito kina. Ka mga kinandron yung ulo. Dina saranga eh. Kasi ang tunikila. Iyo. Abi kaira tau tilo. May naganggaron saranga. Iyo. Dina saranga. Au siya chiko na nito chiko na mga singatolo. Akanin dare de chiko abulin chilo. Era nile tolo sa lebi, era na tolo lingar to, era ni rota tolo ni. Ya, pagkarito nito, sa bakin raw to. Garito buto matasawa. Ini era singa ni raw niyang bali, ena raw nga ni kakamusumusungan ng raw na. Nambana eh. Ina liyo may nadhangi, pakata ki Winston. Ina kukuha ni dhangi ko Winston, singa ni pala bunin jilo. Ina kakamusumusungan ng bana. Iuchi nga ibita na bula, sa lista lamay ng raw na. Bula talimay, ibuat tali. Nangon kirawatakan nangon ni Winston may lutusong nalakan dilo bitin sa kakamusumus to nga paramban jilo eh. Yun sira nga ibita mula sa tiki bulat talamay ko sara buat tali chiko. Era buat tu na biyang baki. Ang may mita kataka awet tataka nga. Tagtibret nga yan isang ko kamayan. Yang ko ibita mo tangabunin jilo, may hindi ko kito sa kakiro sa ngato, may kiro lumak, singan. Ya, impero ni sa kiro taraya ni kuya may korsem. Kita sabi to chuko, meron ko ni asan, dabi o chino, lakan ko na ibuli, meron rin pangatakin na ng tuwing jilo eh. Sabo nga, menta suli na nga una. Menta ka kinanonta. Katakan ko ni sasingan ni kiro takataka. Kamuntangan ni sasing takataka. Lok cuma singaya sa lagi bitan dolo ko tamay ni bulta kini chiko. Sarasal kira sili. Tunga beketan. Iyo. Sasule tu maya kalowa kami ngani tiketa eh. Dinasan. Inave yan lalay tato kina na ve kor tato kina. May yan sa tu may kay kemun tu may dol na tu nga may dol na kay ngani tanga o mundo partay si may dol eh. Kadirasan. Dinaturo. Iyo. Kangay sa tunga ni kenda ito tu banda lagi sa kakatakin. Kita sanggay daw hindi ko tiyani. Sanggay baka nandaw kung may kitaon. Salala na may kor may nakor. Gaya lang ko talagang kura kay papalan nga. Meron laki ko tatabulit talagang meron tayong bulay. Dinasarangan. Laki ba kami? Iyo. Yung sa kirintos yung antaban tete. Ebnya kata kami kemundo toko ni rama-rama. Nanonrang garawa nonrang bisnis ini pala kata bikin memenian weekend tatu bilangan niyo. Biasa ibit pero toko ni no misin lalai me bukan nakena saka boji kok na toil kena nonrang saka nonrang buliso. Di satu gram misin lalai me be bukan na betul ni be bukan buliso saka bacukau. Kata ngame pesen seponi isa chuko na kala la ero ni pangatakin na me bebe begitu berna maram.
Pike mama kita marama. Koya kuno me santa reiki na matin tunang nangko. Minsa baka ungke cikur na tau kenya umbula. Meresava ka takin serangan nong daya umbula nga. Merekila roman takena ya nga nimberi nong daya bol takina. Kandia na teo Ia maramean iko o ana makina no muito dobi ko sole na bomi. Oi. Iyo. Anong kita to binakani ole ito kalau kung may sanakan dua. Anong kita to binakani betani banget ungko serangan. Anjena. Kuna kani dilo na virgin coconut oil sa toro sarkutu anak kene do vina pronondol kecini. Anjena. Betikero sa ka virgin coconut iyo. Pero sa tingu sa ka virgin coconut oil may na pronondol ka walu. Sa kana agriculture so na pronondol kecini sa klasa ga tika bukan buat cik mekin na virgin coconut oil. Iya. Oh, tua kanga itor kina ni do ni recognition award for virgin coconut oil production. Ya, setor kino ko na kina dobi. Yang ko yaw sanga metor ni dobi ni beratra kina velu ta kina dilo bitan dilo ela inorto na forestry. Go boleh tonggo na woman forestry Orto tong entrepreneur of the year. 2026. Toto kan din Iyo. Oleh na matanda na nito ko minister. Iyo. Au maraman tangay. Au sagala ko lebo kabili binaka be minsta. Au sagay lak telebingan kung ano leo kanon to bakalislis mai. Au sagay ko tukina na fue. O ko tukina fue bida na tabaya bitando nga na fue o ko tukina nungala ko chikuikia. Kena bida na tabaya njilo. Au sangga tu nabi ko kere sulia nga ko rivi ko es virtu sponsor takamay na nung devovi. Au samara usaranga ni sulimaya sulim tumegin tonong kanipol. Au samara takawaya na bukatan ng kanipol. Au samara sa tungango sa tung giserben kor me nautsango mer sa tingu biljil tel langwan. Ang galakan ko sa sino itu na tangan dilo. Iyo, au sakani nirodorvo me ko sa singani tungori, bet sa singani chugo so ko sa singani tungori ndo tukie ndo lomba karao me na wochi me lala me salagi la ko molinchi. Toto. Iyo. Ndo psranga me ya beratanga na kena sa kachiko na wendilo. Gay kirip santo sa ka vatel chunga na so santo mga tel chunga kina na kosa indilo me ganda sana chiko na dilo rub soap. Klani kina kosa. Ya. Dilo rub soap na kana dilo soap. Iyo. O sabi baka ungesa nga bir na marama. Ya. Bete ni saluak ni soap betu nga me na corner kaya bi matagal saluak kaya nga tunggor saluak salu. Beba nga taki na soap. Kuna fragrance makeup ko na fragrance ka volti may so lew. Saro chira nga business lele pero bule chiko. Kendo to trato nga may gori within na magasoy na lang akali sim kakala. Rong binaka na yan da mga taka may atin ng soap. Ila sarang Na say soap ko na silvan right? Dan napakatatal tagi na to kasi sana gay kilachi ko. Nasaluwa kita ba menda wakia wata. Pisulia mendo na imboy vinaka. Ningon ko sana takawach ko kina. Levie bunga. Yasi soap. Ang santo tu na tako tel may so na itini tabali ko ikaw may papalang. Tas nga mandanga ko sa rambula raw tunggor. Sa lilew. Andilo sarang. Kasi ang tignan nga may mula ko ng sao. Nasa lilew din betin siya ko. Sa polisi voltage Iyo. Betin siya na Amerika. Ni siya tuwira na nandilo tu nga weekend. Okay, tayo kinindilo.
kita tu na Pasifika na tropical climate Totoo Bela sa tango na nabuna, kilala sa nabuna, betango baka may kata-kata Ukila kwambe kaya, di ko liliw to, kung may kulig na pa, mo ko sa rongo-rongo binakangani. Ko. Awak ko to na nanggwala ko na 2008 ako sa kina na COP24 may Polandi. Kimingkela ko to, kimingkela Indonesia na ni winter. Santo na po, minta ko tiyo sa baka tungkol sa tataman ng batamata, liya, kung sumit sa tas ay nga ng batamata. Pasangay na naman yung katulad tawa hindi lo. O teras lang wali pa ba, hindi sa ka may model sa ngayon. Hindi lo. Yan ang manuwinte. Puro ka nga lang kino kututulong tawa Must. May nakutungan doon tawa, hindi doon tawa, o sigok na choy. Sa anong the first aid kit sa tunga. First aid. Yang virlangon. Iya. Minto kung tawa kami kung antira na matanda Tipo kay tira na matanda kachi-kachi, isin do na ka ko sa patanga na wai. Ya sangay sa wata binaksar na lokin matanda. Nakachi-kachi to kay sa wata binak. Tinindro na mata, nindro ni jilo matanga do mga tigtumisa ba ni mata Kinakinandra indo mga tigtumi glue. Reda na mana ni Wika bula itu na desi ni nonto vivales ni korkoro. Kinsaka ko kenda ni dala ni ken sa men sama su tanga kalo mi sulu weekend na men da rei na man ni Wika nga itu nga yesanda. Iyo, amana ta matale amana sa sulu istu me kalo sa bo kami dala kan dala ta to mi kama na ta takina. Kata. Iyo. Bikin ni nabiya wata may na nambay sa truchuk may 739 2021. 739-2021 ni wala to kana na number telepon ana my cash sarang yun ingir sarang abi Susana Elika na dyan na Facebook page cekta lang na to page medivia erto do post ang chikin ni na beka to talk baka do chukmen na organic island Kailan ni na yan yung ko sa certified organic island ina nando baloy piti kaya buno na was pasifika atau kekina na Gomda itu sa tar chiku may tubalo ni tubeira ng dilo Rebe kila chiku na taka ng dilo. Kuna Pasifika. hindi Sabo na. satu kinda may nawas pasifika ito ibiti mito puliwe Iyo. Endo doon mo nda wasaya ni betini kende token ni yung bulay. yan ang sarang Iyo. hindi masarang Iya hotel man na bal ni bulang nga ko yung koro na tapa wewenggo. hindi na to kumakano Sa manang dago no first aid kit sa nga ya na virgin coconut oil wata kay na ndilo oil ya Iyo. totoo Doon na siya doon na sa wata kamarin. Doon na tagna ari nagito turmay to. Ang kita tawa sa tabergi ko sumbiran doon kay maram. Sen pero ko po sa tarang ano pa ko gato. Iyo. Kaya talaman din ang dadiswa ko ang taram tanga minta mga takina. Ori. Yeah. Iya nasarang tamanya ba wakale usar. Isa nakabali usar. Nyo kenda na kaibit. Ini kenda na kaibit. Dambay lakong tanga may kisuba. Sabi niya may tema tanga tawon ninyo na isa ng davale. Kenda. Ya, pagkariting na to, ni kenda ni plito nga, ni Tree of Life ya. Yes. Tree of Life. Ito na katsineng Tree of Life. Sandala ko ni ki siya mo na Philippines Thailand tagalikriya kina na tawa na new. Siya nga nindo na chikin ni Ramagalusia Ndraw na tawzok. Ndraw naman na nga ibusa ko itang tawa kamawal ito. Dari naman na nga wes tuwa na kang kay tutungan ni Sara kulit gitu. Rambalot.
Au sa tarama yo hina tava na sasa ko sa vis tugur. Ya, sing do na kain ni wala to. Kaya nandun na kayo believe, Wa kaya nga Ni ko buru-buru talaga nila. Irba kan chikieva, ni ko irba kan chikieva sarangana rabusana ko sana rabusutsi. Kasaba kan jinjin ta kina ni namban do na new. Tree of life sing da kini do leave. Ya. Kurto ikera sanga ipuno tingna chibu coconut based. Ya. Ang kay daw ka chiko ko yaw ni daw do chiko na stove daw wal tag chiko. Coconut cream soup Nangono kito sa kay daw tiko sa ka shoki na may niko sa yung napangata kina na grade 2 virgin coconut oil o bulso. Pertangan ni virgin coconut oil sa rang ninong gusto sa tumay na virgin coconut soap. May voltag. Ngono ya. Pero kung tuwing sa rin doon na rin soap, may voltag tuwing tapos may na virgin coconut soap. O yun ko, ya. Ang kayo nito na siyang gawa mo kung tuwing tapos, sa voltag tuwing swaslo, may na virgin coconut soap. Oh, reda ya. Totoo sa lang orang tom. Oho. Business. Ang business ya, karena ubas sob ya, karena nandun na kilo. Sa atin kung ulit sob Kung na coconut cream soap, ni ngol sa ko sa virgin coconut oil kin, may sa tu me mode, may tu fermenta ki. Sana gaito ka na creamy zake. Na creamy zake ako endo harvest taki. May tangi mai kendo ngai sanga. O sanga do tu na chiko. Ya sanga cream ya. Mengay na sinu ni cream. Kani membali na usanga ito takaba una soap may takama na sinu ya. Sanga ito na tukin o sanga ito na kina may coconut cream soap. Ya, coconut cream soap wajib coconut soap. Awas orang dah. Kau nak coconut cream soap karang double tak na tunggurin na. Ya, just the name, not the cream. Business. Business. Kila kau kita sabar tengah kita. Ni bosa chico kamu chico. And then. Sa pinakabalim sa so. Nabi bakalong kangata kima minasiko berani kuwa. Di ba nakakimay buliza totok na motor no mo ito bidra kanong kumaraw sambit sar no page already ni no mo takadakay nakalo already chiko na no mo yaran dina kaya no mo bindara do mo tanga no mo osa nga ni bi bakalong kangataki Vera na marami bakarong chuma ng bungin ko. Iya, au sang leva kan tu chini bola tambu no kila ko na marama ko ya sala ki I zambu ko chiko misa senga nindo na kakana sa senga nondo ko ketero nga kino ko profita se da tu ko me vale e tu kino kino ko ni o me le so kino ton dinao sanga I tu no ko endonga na ndrekin tava wai endo ne luk falau termo ko ya na ba chiku ko mai vale ya na termo na torin kino kendara marama getu no ko ya getu no ko gelok na eleki songo no mai na tangi me mai tawana kina gitu ko ni asenga ni mava me dobo ni sala isine ne ochi ni kange sanga imada tawa wai karo kana falau chiko isenga ni ochi me dobo ni sa sautu tal mai no ya termo ko na sabe chubi ko me vale vikenda na mara na kanda termo na talendi zawa itu pokila kenandao kwa sarangaya mo waka ngataka wakon tau zula kita kini sarang melonjino si kon tau zaka nilinga sa nga gomantangan na wanya wiebungo kwa nunga to ka wulte chiko kwa tunga ngor ngera wali tu kanga itu weekend mai vale nung talendi ngo klato ngor kwa ngaya mo waka ngataka wabinak kwa sa kon do wili so chiko kwa kila tu kasema sakap sarana melandin kwa na kawia po kaungichi kenda kina na marama yo sampai tangani satu ilo maniu o satu ilo nganjilo sa pesrangaya
Sanang pala totok nga, sa kracho kinayang. Weekend na toko may dols, na toko may levo, waso sa lo ma tuna city save. Na vaba nga kentali ndika tubi ko kila ko na ran taka tingin ko naka. Sulekin ng jina, nabi pa kalong at kinaklo. Kila ko yang ngaya, nakabi ko sa nga nabi bagan rito na ran ni kaya kita ng bong ko. Kita marama Totoo kasarangan, Isa. Mm-mm. Pag bilang sarang apa kalibu na numu wasa na ni bakal ngangata ke bakal ngaki na berto na wani maramer to bagito dobi na Iyo. vida na bog saot may GPH totokan jina ni Iya. teray na be karto na tabani susuika Iyo. na be tabani Kira wale marama kira wale virtual forestry. Anjir. Itu ko kwento sa ka nursery. Buzi-buzini. Kwento sa ito talaga nito to binakani forestry. Pertu sponsor tang mina forestry. Ya ko na no sarang nang buzi-buzini nga kay boleh tak. Siya ka na umubay, Rifto no marama ko to na marama yung nila ni India. Kasi amaro tekan tal nga isin isa lewo na ngono tabangon ni ko to nga lewo. Pero ko ito dobi. Sabi ba kung gitin din na sarang baka dito ko lucukan na bika ngay wabuliti kenda na bulan dapat tigo da baka na tak sarang kung do sa nalongan niyo do sa to kung nalongan dilo sana baka na tak na to kalau masih ba Iyo. Ito ko talipelay ko murmurika kasar nga ito nga kwei ko kila para ni rawata wala ta sarang na kinumyalong jin. Nakalo ng gaybe mo kikin. Sa kreato sa taban titi, merito sabi taban di marama. Muna ba merito sabi ng karag may kin. Pero bukiw na marama. Uklanir na baro cuma gorto na taban di matintu na tiko na matintu na lumulyan baking go kinambaki satu ko matanda mer buki mer na numi na marama tina. Iyo. Karena itu ketika nama ramen aku orang kayak kira kina itu ya sering lagi bikin ngabir. Small to medium enterprise. Ini yo investment. Awal itu aku sekali punya nak panel kan kalau tu no ya una market to tunjuk oleh boseran ko rekero do ko taban business to tunjuk ko na market esindo esin lang na market ina bang gare ko mai ke makai tuna no product nakabaw nak ina bang gare ko na market ko nga ko nang gayin rotak na market Tali sarang ako ni sa bato ko tuman naisabi ko yan to kato nang gare ko na market Kusra may dollars maybe na yan tani kinama na network sa tuko. Tambah nga nakaw ko nakaw bitay na Facebook ochi. Nangay panggamin na yung kurang iyo. Isa sa Kime milero ng raw nga kalimang pia ka na marami kime match ko yan. Wah, teman law liwe, pambulatan sa ngabi wati kamu. Wati kamu marami lebu ngarabiti ko na dairy farming may nitasir kaya kawarra mo may wati alo bitar-tara ni bikim ni mindotal nga ni daro ngono ni bitalan no sa maram sa semramingo o Susana sana ngay ngwala ni berto na maram ni nitasir katala kina bertal na boni maram betaliso era boy do bital nga usa gana kanu kungor gana kana no kumara maramayan we usari kim ni ngoni ni sata butukin no mlito usakay kina maramong go bisa na siya mamay la nero vital man di na nero computer kero sampai na naman pero sari ka nga na Facebook mikro sa nabita na mga na mo na libre boy nga ni ko mikro vital no gay binakambit tadi sini yung man do sabat ko sa kawalu Klaken sa ina ka pemenda wasia meron to mana yan
Tila Sara. Mita wasi ni makanda glacho kung bita mera tomana mera vakong gitskivir. Mita ko kenda sana ta kabutungan ko me taratungan ng unay. Anda Tila mo Sara. ko tungan ng kanila malang. Ya, vi kami na wanela ni barra mo chiku mai, ke ni na no mo chiku mete ko tek no ni business. Go sara na ni pa kong get ni su, sa chiku na number 7392021. Pamure na na Facebook page Susana Eli Canavea. Se o ni rani filta na na to page me vivia. Na organic vivia no mundo page. Organic selavo. Oi, organic selavo, ya. Iya, Organic kaya selavo. ang bita da kere chuki na vika kilo sa kabachiko ndo bita chuki kia organic selavo. Toka saranga sa katulitu. Tu kina na itamba sa na video Iya. saru ni bital na mikina. Iya. Da Napakasogo, ya. nakandilo, na mangi-mangi, na pagkakanilingan na kapsustan. Toka saranga. Chiko nga kina na mamakute. Kaya sa chiko nga na mamakutu. Na siya nga baka doon yung rabon-rabua. Siya nga baka doon yung doon mo kere-kere kin. Iya, ya, bikin di nabarong ko mai. Nababi di binakasar bi Susana li kana via na nonna. O kalal tiko tu manambong binakadikua. Kero bital na tu masengo na tam mikro na sema mikina. Kero sa sema sa nambong dikua. Abunda ngali binakau bulida. Nababi di binaka bisu na nonna yalo binak. Me kero mi bital na tu nambong binakadikua. Nakabalim sarasu. Kalau nggak cukup nunggu bingkarabi, na polisi ngono cukup ulti ne bitilewu, iseber na boleh stali na korum. Sakit lolong tu yani. Iya, malo nang wali tarisi, mo manda. Na kamode, iya. Manda. Isa. Ya, bikin ni nabarang cukup main, tapi di bina kami Susana li Canavea, metalo no tu bikin na nambong bina ka dikua, kapto ano sige dikua. Na marotak na merawat no na itobi, na marotak talaga na marami minista alitian ba ni Palu, marami muli talaga naman din ako baw. Dora ka na nung kumarotak na kenroy tamba. Yan ano na suli na no nito dobi, Susana li Canavea, Woman Forestry Value Adding Entrepreneur of the Year 2026. Di kalau nga tatiko na biyokani, dabi lo mani bakalebu, dabuluway talaga bakalebu, wali talaga na virgin coconut oil, wata kena deal oil. Ya nga bikenda. Tawti nga na the bag, na the kato, di buke na lebu na bikan. Pero kasama matata ka ko na mati di kuli, na tubi mate, si rabo nga manatiko, na rona tabaya bitaw nga na nomini kat. Sabang mo dali bikin mo ni kalau nga tatiko ni baka din. Nakan. Mother. Manda.